Sledimo pamćenje od čelika palestinskog pesnika Mahmuda Darviša. Ovo je Sumud Srbija, a vama govori Gojkovica. Podmoskovske večeri 1970. Tokom 1968. Darviš pokušava da ode u Pariz, ali francuske vlasti odbijaju da mu izdaju vizu. Tome je kriv pesnikov otpor, i to otpor da bude ono što nije. Imao sam izraelski dokument, ali moja državnost nije bila određena u njemu, a nije bilo traženo od francuskih služba bezbednosti da razumeju složenost palestinskog slučaja. Kako sam mogao da nosim izraelski dokument sa neodređenim državljanstvom, a uporno sam mu govorio da sam Palestinac? Na aerodromu su me držali satima, a potom su me deportovali nazad u okupiranu otadžbinu. I ovaj pasoš je utkan u njegovu pesmu Pasoš, u koji je 2 godine kasnije, 1970. utisnut inostrani pečat, kada Mahmud prvi put izlazi iz Palestine. Na pasošu je pisalo Savez Sovjetskih socijalističkih republika. Darviš je stigao u Moskvu. Moskva mi je bila prvi susret sa spoljnim svetom. Došavši na Moskovski univerzitet, stanuje u studentskom domu i po prvi put vidi komunizam na delu, a o sudaru prestonice i života u njoj kaže: Moskva je bila prvi evropski i prvi veliki grad u kome sam živeo. Naravno, otkrio sam njene ogromne znamenitosti, reku, muzeje, teatar. Zamislite kakav je osjećaj mladog studenta koji iz prinudnog boravka dolazi u ovakvu ogromnu prestonicu. Naučio sam malo ruskog, tek toliko da se snađem za lične potrebe, a svaki dan sam se sučeljavao sa problemima Rusa, što je učinilo da se onaj koncept vrhunskog raja siromaha koji je Moskva predstavljala lagano smanjuje i naposletku iščezne. Nisam Moskvu našao nikako kao raj siromaha, kako su nas učili. Prestonica i njene čari nisu pobedile empatiju koju je mladi komunista osjetio prema Moskovljanima. Za oprez i nemaštinu u kojima ljudi žive, međutim, nije krivio osnov ideologije koje je iznedrila društveno uređenje u kome se obreo. Izgubio sam predstavu o idealnom komunizmu, ali ne i poverenje u marksizam. Suprotnost između Sovjetskog saveza, kakvog zamišljaju nesovjetski komunisti, i Saveza sovjetskih socijalističkih republika, kakvog predstavljaju sovjetski mediji, sa jedne, i stvarnosti koja obiluje oskudicom, siromaštvom i strahom, sa druge strane, Darvišu je Moskvu od grada uzora pretvorila u, kako kaže, grad. O učinku komunizma na ponašanje ljudi i sopstvenoj samosvesti o društvu kontrole gotovo emotivno konstatuje: najviše me je potresao veliki strah kod ljudi. Kad god sam razgovarao sa njima, osjećao sam da pričaju s velikom dozom tajanstvenosti, a uvek sam na svakom koraku osjećao prisustvo vlasti. Pesma Pasoš postala je naročito popularna posle Darvišovog upokojenja u avgustu 2008. u elektronskom svetu, posebice na forumima i blogovima na engleskom jeziku, i čest je povod da se objasne i pesma sama i zašto kazuje to što kazuje.